Drveće, poštovanje, kako ste? Ne. Ja sam Iva Šulentić. Frano, hvala ti najljepše na najavi. Malo mi se zaplakalo i sigurno bi zaplakala da je ono vrijeme koje bi trebalo biti, ali evo nije. Dakle, imam 34 godine i ovakvo nekakvo upoznavanje i uvod bi bio savršen za neki sastanak anonimnih alkoholičara, ali to nismo. A s obzirom da je većina vas ovdje od ranog jutra nekako bi htjela sažeti sve, jer najveći problem stajanja ovdje na pozornici je sljedeći. Ujutro sam stvarno mislila pojesti sirovi krumpir i javi da imam temperaturu i da ne mrem doći. Tolika je bila trema, ali trema je onda oksimoron u mome slučaju, zato što je moj zapravo posao da govorim svaki dan pred ljudima, bilo to u nekom televizijskom studiju ili sam kao kurva, što je moj dragi kolega Frano rekao, što mi je divno s obzirom da sam ženskoga roda, da sam došla ovdje nakon takve najave. A sad imam problem s tim samo zato što moram govoriti o sebi, što je uvijek jedan veliki problem. Jer inače kad se popnem na pozornicu, moj je zadatak napraviti neku feel good atmosferu, pitati vas kako ste, vidim da niste baš najbolje volje i onda najaviti nekoga govornika. A s obzirom da sam ja trebala biti gotova prije pola sata, a moja uloga danas je da vas nekako inspiriram, tamo smo se dosjetili sljedeće stvari. Ajmo vas inspirirati, broj 1, da budete drugačiji, jer svi su danas iskoristili svojih 20 minuta, nema više ni jedne pametne stvari koje vam ja mogu reći, a stvarno se osjećam premladom da vam ja sad dijelim neke savjete. Priču o svom životnom i poslovnom putu vjerujem da ću imati prilike ispričati svima vama, pa ne samo da bih vas htjela inspirirati da budete drugačiji, nego da budete na vrijeme i ukoliko imate neke dogovore za večeras, da apsolutno stignete tamo na vrijeme, jer znamo svi da je i after party inspire me cijele ove konferencije, usput čestitke organizatorima u Bugiju. Pa zato, ako mi ne zamjerate, jel dopuštate da ja preskočim ovu cijelu svoju priču od stoljeća 7. Ili želite čuti priču moju od stoljeća 7? Jel da ne? Mislim, 6:30 je trebala sam ja biti gotova u 6. Pa vas molim da jednim velikim pljeskom pozdravite jednog dragog kolegu kojega doista znam od kad smo oboje bili klinci na toj našoj kući nedaleko odavde, kad sam bila gost u njegovoj emisiji. Glumili smo da sve znamo, sada znamo još manje, ali imamo puno više utakmica u nogama, pa nas eto i pozivaju na ovakve krasne konferencije pred ovako divne ljude, željne znanja, željne inspiracije koji su očito itekako ambiciozni, koji grabe život sa obje noge i primaju taj isti život za rogove i zato vjerujem da sve ono što vam mi možemo reći je jedna super stvar, ali vjerujem da je još bolja kada je neka piva u ruci ili makar šalica kave pa da možemo tako 1 na 1. Ovaj divan čovjek, otac je prekrasnog 4-mjesečnog djeteta ovdje od 9 sati ujutro i smislili smo u 5 minuta napraviti ovu kratku prezentaciju s obzirom da se bavimo istim poslom, a onda hvala lijepa inspirirani u petak navečer. Je li to u redu? Neki sramežljivo kimaju glavom, ali sasma je u redu biti sad inspirirani i iskren. Je li to okej? Va tihi ste mi za poludit. Frano Ridjan! O, Misusovo, radiš od jutra i još nije gotovo. Čekaj malo, hoćemo napraviti u 5 minuta. Jel inače smo gotovi tek u 7? Može. 5 minuta da vidite koliko je naš posao zanimljiv. 5 minuta da vas uvjerimo u to da je najgori i najbolji posao na svijetu i 5 minuta da vas uvjerimo koliko se stvari može reći u 5 minuta. Spremni? Ali na kraju ćemo imati kao neke zaključke, poruke i... Naravno da ne. Hello, farewell, auf Wiedersehen, goodbye. Slušam. Evo ga, pripremi se. Ajde. Timer, 5 minuta, namješteno, kreće 3, 4, sad. Kako objasniti ljudima da kad radiš ovaj posao nisi svačiji, nego možeš biti nečiji po svom odabiru? Jako lijepo, pristojno i s ljubaznim rečenicama i velikim osmijehom na licu. Nikad ne rušiti mostove, nego dapače graditi ih i ne zatvarati vrata, jer biti dobar čovjek je ono najbitnije. Najčešće radiš prime time, to je nešto glamurozno. Koliko je glamura ispred kamere, a koliko iza? To je kako kad. U našem poslu zapravo ovisite o tome jel vas neko nazove ili ne. Jeste nekom pali na pamet ili niste na nekom sastanku, pa hoće li mu zazvoniti broj telefona ili ima neki krivi pa vas neko skajla. Uglavnom tu je jako puno tih nekih začkoljica koje se događaju, ali opet ih znate nekako prepoznat kad dođete u neke godine, ali glamuroznost ovoga posla je jedna krasna prevara, iako je televizija sama po sebi čarobna i ovaj posao je divan sam po sebi, ali nebrojene su situacije koje pamtimo i Frano i ja gdje se morate
preslačiti iza nekog kvazi paravana ili pred nekim ljudima ili vam mikrofon stavljaju tako da vam gledaju golu guzu ili se morate probuditi u 3 ujutro jer na setu morate biti u 5 pa onda radite do ponoći, a opet u 11 navečer neko očekuje da ste pristojni, dragi, nasmijani, da vam se umor ne vidi itd. 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 Dakle, prekrasan posao, ali ono što se predstavlja kao glamur, uglavnom to nije, iako se ne bismo bavili ovime poslom da ne vjerujemo u njegovu čaroliju. Izvoli! Preko koga si došla na televiziju i jesi imala vezu zato što radiš? Čekaj, da se sjetim koliko ih je bilo. Nažalost, ne mislim da bi mi život bio puno lakši, iako to uopće nije lijepo za izgovoriti, pogotovo ne pred nepoznatim ljudima na ovakvoj konferenciji na mikrofonu. Došla sam kao klinka preko audicije u Zagrebačkom kazalištu mladih i onda sam morala prolaziti ono što dan danas u srednjim 30-ima mrzim najviše na svijetu, a to su audicije i kastinzi, gdje se morate na neki način ogoliti i izložiti kao pola odojka u nekoj hladnjači gdje vas okreću i tapšaju sa svih strana, figurativno rečeno naravno, a čak ni to koliko ste dobri ili loši na castingu ne znači da ćete taj posao dobiti. Tako da još sam bez veze tamo gdje jesam. Jesi nikad bila negdje stalno zaposlena ili si oduvijek freelancer i zašto to ne treba raditi? Dakle, freelancerstvo. Ta prekrasna jedna arhaična hrvatska riječ mi je donijelo mnogo toga lijepoga. Biram što ću raditi koji dan, kada ću se probuditi i na koji način ću si organizirati pojedine dane, iako oni naravno ovise o angažmanima kojima punim svoje kalendare nakon što telefon zazvoni pa nešto dogovorimo. Sama sebi plaćam doprinos, zdravstveno, socijalno i mirovinske stupove, što je jako lijepo kada ste mladi i mislite da će to cijeloga života funkcionirati. Tu negdje u 30-ima, posebno kada kolege koji su muškarci kažu ajme imam dijete doma, moram trčati, a vi nekako si mislite ja neću moći biti ovdje kad ću imati dijete, vas postane malo trtan. Nikad nisam bila stalno zaposlena, čak i kada sam radila u nekim agencijama to nije bilo stalno zaposlenje nego nešto dogovorno. Da bi to htjela bih, ali još uvijek se smatram preslobodno i previše cijenim i svoju slobodu i vrijeme i mogućnost biranja i odabira pristala bilo na što recimo već sutra. Najviše te se sjećaju sa Voice-a. Koliko traje televizijska emisija od 50 minuta, odnosno kad se dolazi na takvu jednu emisiju? Voice, da, osim onih nekoliko epizoda ko se uopće sjeća Voice-a, što se stvarno toga sjećate, nema nas već. Kad je live, onda je live. To počinje oko 8 sati pa traje tako negdje 2 sata. Na televiziju se dolazi u 1 ujutro. Pa imate jednu probu kroz koju se trči. Onda ako imate sreće da nabavite neki broj, da možete naručiti neku hranu, onda nešto kao pojedete. Onda ide generalna proba u kojoj već ima publike. Publika uglavnom su djeca na generalnoj probi i onda u 8 navečer kreće dakle prijenos uživo. Kada se snimaju emisije, emisija se snima od ranog jutra do navečera, potom se ta čarolija stvara u montaži. Koliko je obitelj bila važna u tome da te podrži u suludom poslu kojem se baviš? Da nema moje mame i tate logičnim slijedom i poznavajući biologiju ne bi bilo ni mene. Studirala sam ekonomiju, magistrirala isto jer sam smatrala da moram imati svoj papir u ruci jer su moji roditelji skromnoga podrijetla i sve što imaju zahvaljujući svome obrazovanju, pa sam tako i odgojena i tako sam nekako živjela. Da su bili oduševljeni činjenicom da ja nešto radim kao na televiziji, da hoću ići na Akademiju dramskih umjetnosti, naravno da nisu. I pogotovo tata nije bio, ti ćeš biti glumica, to samo naš Anku s frajerima, bla, dobro. Ali je tata taj koji me digao iz kreveta u taj ponedjeljak ujutro kad sam upala na uži izbor na akademiju koju na kraju nisam studirala i rekao ako si nešto počela izvoli to završiti. Digao je deku, stjerao me van iz kreveta, jedno sam ajde kao to otišla napraviti. I cijelo ovo vrijeme oni jesu podrška uz onaj mali glasić, ali nešto stalno i konkretno, ali jako su ponosni, iako ti to nikad u facu neće reći. Moji roditelji vole me, ali su najveći kritičari, ali sve najbolje komplimente valjda čuvaju za one situacije kad mene nema. I zato ih volim najviše na svijetu i stvarno mislim da su najbolji roditelji na svijetu, iako će to svako reći za svoje. Gotovi smo. Uglavnom, hvala ti. 5 minuta objašnjenja našega posla. Ljudi, ono što vam u ovih 5 minuta stvarno možemo reći da ne mlatimo praznu slamu i da se tu sad nešto ne pravimo važni kak smo mi popili svu pamet svijeta, mi još uvijek učimo. I sve ono što sam danas čula ovdje, evo ja jesam definitivno još uvijek itekako dijete, dokaz da sam odrasla osoba je ova neka tu burma koja je u ovom našem društvu
dokazuje da imamo nekog partnera s kojim liježemo i na svu sreću u sretnim smo brakovima, pa je to lijepo. Nismo nikad spavali zajedno, nismo spavali sa mnogim svojim kolegicama i kolegama, ne dolazi se do ovoga posla tako što s nekim liježete, iako neki tako pokušavaju, ne zavidimo im na tome. Da. Između ostaloga, ovim poslom se možete baviti samo ako nemate ništa vremena, jer sam ja već sada u sveučilištu i nacionalnoj. Ti se moraš ići. A ti? Samo ću vam još nešto reći. Dakle, ostanite dijete, vidimo se na nekoj drugoj konferenciji na kojoj onda mogu ispričati kako je to bio put, ukoliko vas zanima, a ukoliko ne, vjerujte u sebe i inspiraciju nađite u sebi, jer ako je nađete svako jutro kad se budite, bilo sunce, bilo kiša, ona će se preliti na sve ostalo i hvala Bogu budite ljubazni, pristojni, smješkajte se jer nikad ne znate kakvu priču ima čovjek s kojim razgovarate, a to će vas daleko donijeti. Hvala vam na pažnji. Uživajte, budite inspirirani, inspirirajte druge i sretno vam u životu. Vjerujem da ćemo još imati prilike.